Vypadá to, že aj vystrihujúce si budeme musieť ešte vystrihovať. To bude audio v pozadí, tak čo už. No počkej, to je vlastně všechno je, protože si jsem to už zapomněl. Tak ja som tiež o tento z toho. Janičia herec. Takže Kiko, já tady ten v tom hezkém kvadru. Lakníček. Ten. On je šedivý. Nevím mu říkat, od teďka je pro mě šedivý, to si zapamatuju lépe. Takže je šedivý, Kiko a kvádro. Dobré, pamatuju si to, dobré. Ahoj. Kika si pamatuju, to je ksich, to nezapomenu. to je majký. Jo, hezky nebudeš ty to operovat. Hezky, jasné. A také, že karbu brúsko prostě. Teda, 700. Já mám 2,6 terabajtů ještě. No ale tak ty si to neaplul na ani tu dvojku vtedy. No bo to tam ještě stále mám schovaný a dívám se na to sám, když mám smutné chvilky. Čo tak ísť natáčať? Jo, tak já se schovám tady. Mal by som si dať bielý plášť, nie? Ty? Nie. Fajn. Či budeš takto vrcholné? Hej, ten v tom kvádru, proč už nejde operovat? Já mám za mnou. No, super, ty chod sem. Kvádro, běž tam, tak. Ti dám Počkaj, kvadra. A to ktorý bude teraz hovoriť, že v tomto dieli zomrie jeden dôležitý človek, ktorého poznáte z minulého To si mal diela? ty povedať na začiatku. Cože, ja umřu? Kiko, teraz... Nie, je to tá kobotnica, ktorá ťa zožerala. Mám to Kiko, povedať. do kamery! Do kamery! Ten lakníček tie oči. Tušňákové oči. On nechal dom! Ale On nechal a ty dom! tam tie fúzy máš. Hej, Kiko, dívej, Kiko. Ustáš! A jedem, režie. Pozri sa na neho. Režie. Ustáš! No dobre, poďme. Dokiaľ som ešte vážny. Jak sa tam režie. čakrát dostal lakníček dole? Oni číte. Tam ma ty ich nevidíš. Kam ma Jedem. Rejšo, No, ja. spouštěj. Ó, to je dobré. Takže... Ideš. Natáčaš. Nie. Vidíš, ešte že som sa spýtal. Natáša, to som ti odpovedal presný opak. Dobre. No je... Povedz 3, 2, 1, ja milujem 3, 2, 1, musíš aj teraz 3, 2, 1. 1, 2, 3. Ja už natáčal. To sa musí. Ale jedem, děti. Nesmej sa. Ustáš. Ja si dám proste, ja si vypnem tento Dobre, takto si dám. No Tak môžem. já už tady lehnu, ty. Povedz 3, 2, 1. Povedz 3, 2, 1. 2, 6, 9. Počkej, to je políbek. Ježiš, to je už to políbek. chcem mať zase. Prvá scéna, o 10 minút neskorej, druhá scéna. Tak počkej, taký políbek, počkej, áno. Tak, to si dal na YouTube. Thor, pomej. No. Už natáčaš. 2, 6, 9, ideš. Milí diváci, v tomto diele, bohužiaľ, zomrie na... Takže ti obyčky. Ale nie, Oj, kámo. Ty nie s kvečkom budeš takto hádzať. Počkaj, zober si jednu spongiu. Dívejte, oni jdou Ale kšefty. daj si preč. Jdou kšefty. A takto, tu máš spongiu a ty vybereš vtedy spongiu a ja ju dám preč. Že? Chápeš? To máš No. spongiu, tu máš. Kšefty. No ale takto si budete brať, takže si pripravte všetky veci. Šedivý, dívej, A čo si mám šedivý. pripraviť? Hele, oni Kiko jdou ti povie. kšefty. Nožnice. 3, 2, 1, ideš. Kiko, sekeru prosím. Tu máš. Na čo ti je sekera? Fail, on tam mal najprv špongiu. 2, 1, ideš. Sekeru. Nech sa páči. Na čo ti je sekera? Pane. Však on sa volá Johnny Sekera. A... Na čo ti to bude?
To je jedno. Dobre. Bolo ešte viac sa hýb. Ja sa bojím. Ja sa bojím. Striekačku. Ajaj. Toto nie. Dajte tam poriadnu dávku pre slona, nech ho to porazí. Celú scénu sa zničili, vy svine. Už sme boli pri poslednom. Už sme boli pri poslednom. Choďte do Rici. More. A už sme boli pri poslednom. Už sme boli... Vieš, aké je ťažké to... Teraz si budete jesť. A začnite mlaskať, bo to je najviac zabité u vás. Dobre. A bavte sa o dačom ujedeke, od veci, vieš, od toho. O čom sa budete? Uvidíš, niečo nás napadne. 3, Začne. 2, 1, idete. Vraj vyšla nová kosačka od Baumfieldu. Ďalej, jedu. Hej. Kika natáčaš to, že? Aha. Ja, ale Glav, ty sa pozeraj sem na postel. Píp. 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 Odchádza nám! Ajaj. Asi je mŕtvý. Nehybte sa. Ty vole, nehybte sa, poďte sa tak kde. Ešte, počkaj, ale počuj, ty to tak urob, že asi je mŕtvý. Aha, ale dieťa prežilo. Je to dievča. Dobre. A on tam zaujímavé Jirka, je čo? Nie, to až potom bude strich. Tu to bude stáť. Sem. Jirka, A my budeme čakať, až ho to bude zabíjať tú chobotnicu, víš? doser sa. Mám v ruke. Počkej, já si mám gema... Je tady gema klasický? Jo. Ale Ať čo? nemůžu, ať nemůžu nic ničit, víš, jakože... Kdyby náhodou. Rýchlo. Ideš. Je Dobrý poďme. den. Aspoň tento schomár prežil. Já somár. Já somár. Já takého somára, že to posperej. Počkejte, a dejte mi nějaké semínka nebo něco, teď pak zrádky. OK. Slimeball, alebo toto zelené farbivo. A toto nech si zobere. Nie, mám nápad. Dal by som mu ryby a povie, že aha, čo som našiel v jeho břichu a bude to vyjadzovať. Jo. Hezká je. Ty sa díváš do Riky. No právě. 3, 2, 1, idete. Nie, umrelo to. Aspoň ten somár prežil. Dobrý den, to jsem já, pamatuj, ty si mě, že jo. Jděte, co tam bylo, ryby zdarma, vidíte to. Ahoj, ty debil. A vás Ryby. neznám. Dobrý den, jak se jmenujete? Doktor. Dobrý doktory, jak jsem doležil? No, 4 mesiace. Dajme mu hlavu. Tu máš, žer, Thor. Počkaj. Jo, to je lepší. Možná. Poker face. Poker face. Ahoj, počkej. Teraz tam má bradu jak Hitler. Vidíš to, Počkej, Jirko? počkej. Jak Hitler tam má bradu. Tak můžeme? Nemám pravdu. Čum, počkaj. Oj, mami, som v televízii. Na Kikovom čanovi. Počkaj, toto pôjde na Crafted Box, že? Fuck. Dobre, Jirka, ty sa nudí. Čo to říkáš? Stri. Hej, teraz choďte späť na svoje miesta. Thor, Doktor, počítaj, čo je tu napísané.
Batérie takmer vybitá. Tak to tam dal sa. Ja. Iko, Keď si to tak vezmeš. Ja to čo mám robiť? Ty nič. My Dobre. skočíme. To ani rozbiť netreba, tam není vidno. 3, 2, 1, teraz. Fuck you! Au. Teraz tam budú zasa ležať, víš? A že teraz to bude drahšie. Počkaj, iba Jirka, ty vieš lietať, víš? Ale ja tam musím byť pri ňom. Teraz bude hudba, mám sa pozrieť na ňo, keď začne hudba. Alebo čo máme robiť? Teraz iba stojte, ja vám poviem, že kedy čo. Mal by si to tak spraviť, aby tvoj hlas to nenahrávalo. Teraz Čakám tu ani Katka. vás neprenové. Počkaj, tak to tak urobíme, ježiši. 3, 2, 1, idete. Teraz je taká kľudná hudba. Metal. Star Wars. Ja. A teraz čo? Počkaj, teraz čo bude, kde? Kde bude ten obrázok? Tu sa obie... Bude ti to smysl? An internal error occurs while attempting to perform this command. Tak sa na to vykašleme. Elišku nebudeme moc potrebovať, alebo dáme normálnu. Alebo v konfigu. Tak to skús daj dovtedy. 3. A Jirka, hej, Johnny, ty sa furt budeš zastávať, dobre? A líza to. 3, 2, 1, teraz. Johnny, tu je prechod. Poď. Pozrieš sa doprava, nejde kamion, ktorý ťa sundá. Alebo nejde taxi, poď pomaly. No, zastav v strede cesty. 3. Kde ste sa krašli? Idem celý čas takto, pozrite. Aha! Von z rekordu přes to. Áno, lebo my ideme hentam, veď. Počuj, to bude potom strich, to je jedno, víš. Ale ja chcem prechod. Prechod je fajn. Kámo, fuj, mŕtva zebra, lačí obejdu. Že mŕtva zebra, radšej ju obídem. To môžem, to ja poviem. Nie, to by sa kopírovali. Koho? Co, mamo? Aha, Tu som, tu začínam. kde? Ja idem prvý. 2, 1, teraz. Zásoby roztem flešu. Čerstvé zásoby, teda staré, ale je to dobré. Johnny, robí si zo mňa srandu. Alex. A toto už moc sa mučia. V poslednej scéne neučali? Všade, len ty si to asi nepočul. Kámo, ja som si asi nevšímal, bo ani teraz som si skoro nevšimol. Tak si to prezri tie posledné scény, odkiaľ... Pane bože, ten tvý brácha tak koná. Odkiaľ sme išli od toho zmrzlého skauta, to prezri. Ja to furt nahrávam, wow. Snooper túto cestu cesty, som kamion. Zabiť ho, poď ho zabiť, poď na úlov. Pane smrteľnosť, je tu doktor, sa môže furt liečiť. Jaj, škoda, že nehraje začka. Idem na chvíľu preč. Na koľko minút? Hodín. Řekni hodiny, prosím. Řekni hodiny. Ty by si išiel spať, čo? Ježiš, a ty si vôbec nespal. A náhodou podal dobré výkony, když som unavený. No však to dávaš. Hej, vieš čo bude sranda, že ty celú cestu naspäť, ako ideme na farmu, budeš furt na tú zmrzlinu. A pak takhle mi spadne do toho bahna, ne, pak mi spadne, víš jo. nápad! A já takové, a jo, do kompostu a já také. A ja to stade vyberem, počkaj, a že... Čumže... Tak no... Už to nie je také čerstvé, ty máš. A je dobrá. Hej, to je dobrý nápad, ale... Ten kompost. To si strašne dobre trafil. To tam dáme na 100%. No,
ale... Já bych chtěl pauzu. 3 minuta. Uvidíme. 5 hodin, prosím, na to. Jaj, kámo, zasa 2 minuty máme nahraté za 3 hodiny. Ale jakože ono to je také složité, když jsem unavený, tak já si třeba ničeho nevšímám, víš No co? však áno, co je to? Veď toto. Však ten mozek pomalu pracuje, on už chce spát. A veď toto. 37 hodin už je vůbec tak vzhůru. Kámo. I když mozek pracuje pořád, že ano? Čo? Mozek pracuje vlastně pořád. Mhm. Fú, To kámo. samé, ale je... Idem sa je- pozrieť, koľko mi to nahralo gigabajtov. Inak ja napíšem iných, že je do teba, keď oni, že ty si do nej, keď oni nestaneš. A vyhodím ťa z To Crafted Boxu. už není v zmluve. A nájdem takou krajšou, kto má krajší hlas než ty. To nenajdeš, ty sám dobře to víš, máš smůlu. Kámo, Ej, Jirko, choď do No. sprchy a daj si studenú vodu s aby šatama. si chtěli to, aby jsem se šel koupat, a ti dám tě kašlu. Počkaj, čo pomáha, keď si unavený? Ja keď som bol unavený? Prášky na spanie. Aha, ty si debil. To je debil. Toto nie. Čo pomáha, keď si unavený? Prášky na spanie. Urobíme fajn. Vole. Čo je vajn? Čo pomáha, keď si unavený? Prášky na spanie. Kiko, ty si dovtedy mohol strihať aj toto, vieš. Ja som To si- strihal niečo. Kamo, aj to bude strašne, to bude mať aj 4 hodiny, hej. Ja som proste povedal, že dobre, nebudem to celé dávať tie najlepšie scény, ale v každej scéne niečo, že ty vole. No tak však, ja- lebo my sa furt smejeme, kámo. Maximálne tak 10 sekúnd som mohol odstraňovať, lebo tam nič nebolo. Víš. A ty si to načo natáčal vlastne. Vystrihnú Za 40 lajkov bude oný, Vystrihnúté scény. Pane bože, takové, za 40 lajků, tyjo, jak se budí to spolu to natáčející si. vidím ďalší teleshopping. Ste Ne. unavení a Daj chcete si. sa vás, a že nie ste unavení a pritom neviete šľať svoj celý, použite prášky na spanie. A ja si to dám a že, no na mňa to pôsobilo, že ma to Kto tam preháňalo. beatboxuje? Já... Kto sa tam snaží od beatboxing? Jo. Počkaj, ja. Počkaj. Púca. Púca. Kusa a jede. Počkaj, sunshine, lolly, and... To je naše, počkaj, ale ja to toto s prstom robím. Sunshine, lolly. Počkaj, sunshine, lolly, Aha. pops and... No dobre, poďme, Jirko. To ti ešte Ne. pôjde na kom... Tak já jsem na kompu, já už... Aha, kto sa pripojil, stratil. Aha, takže on vôbec nespal, počuli ste? On gambil lolko bez Jak to víš? Čo? Se Vážně? podívej na matchmaking. Debil. Jsem prostě nechal to na noťasu jsem prostě nechal zapnutý, víš co, hovora. Sunshine, lollipop. Papsen. Co? Seriál začíná... Lag, som bugnutý... Facku. Ideme. Nie, nejdeme. Počkaj, F5. 3, 2, bon. Jirka, kde si? Pri ňom máš byť. Troška viac choďte dopredu, asi tak do stredu. Tak, dobra, tam. 3, 2, bon, go. A už sme skoro doma. No poď, už iba meter. Kurňa. Ešte raz. Prešiel som Kikovi cez ksich. Vy takto choďte tu na cez tento trávnik, tak. Jo. Dobre, môj pane. Pozri, jak idem, takto. Dobre, môj pane. Tak len prostě A půjdeme. šprintujte. Aha. 3, 2, one, go back. Poď, mrkneme sa na tvoj dom. Jak prospel. O sakra. Zavřeno. Tak zítro. Pojď. Čo?
Ty, to je. A to tady vypadá. Počkaj. Oj! Pane mu tam. Ale to sa nenatáčalo. Mám tu novú! To je super. Kámo, to by bolo dobré, že toto víš, takto to zrobíš, nie? A potom taký, že to nevadí, on mi dal vlastne dve. Nie, potom ja tam pôjdem, sa tam budem hrábať v tom a on že to nevadí Kiko, on mi dal dve. To mi hovoríš teraz, keď som už sem skočil? No kámo, takže Jirka takto sa zmrzlilo, tak otvorí, že je sakra, víš. No. Strich. Jirka nejí psa, vráca tam späť, tak ne? A niekto to rýchlo zmeňte na čužoriedky všetko. Lakníček, super. Jsme v také divné situaci. Já vím, že to divně vysvětluje, ale... Poďte sem, protnite sa na mňa, snúpera tento. A tu na všetko, čo je tu Maríška, tak to zmeňte na oný. Čučoriedku. Videl si to? Jak to zničila, ak si nevedel si kývny flower pot. Úplne. To som natočil. Však ty natáčaš všetko, ty lama. Ja viem. Aj toto. Svek. Ty ten mustache. Ešte čo tak predo mnou to dať späť? Pochopil to. Kvíteček môj. Ešte si tam vynechal pár blokov. Pár. Ešte jeden. A vlastne tam je. Bože môj. Dobre, to stačí. Hlavne nechoďte teraz do scény. Kiko, pozri sa skôr viac sem. 3, 2, 1 teraz. Fú, to bolo rýchle. Čo vravíš? Wow. 300 a dal som to. A jak to vlastně chutná? Však ochutnaj. Tu máš truhlu, no tak. Proste tam. Jsem rychlejší. Tak čo už. Jaké to je? Víš co, zmrzlina je lepší. Vedel si, že to treba umyť, lebo to bolo postriekané. Mojí močovkou, já si to pamatuju, neboj. Aha, dobre. Dobre. Tak poď, ukážem ti ešte ďalšiu fatálnu zmenu, ktorá ťa nepoteší, teda poteší. Kašľať dvere. Kašľať dvere. Ten lakníček tam, kemper. Jo, nevidím. Bude úplne taká dramatická hudba. Sunshine Lollipop sem daj. Ne kámo, Jirka, teraz začneš nadávať po Kikovi. Toto vyzerá ešte horšie, vieš, on sa A v tom bude tá hudba, že sa... počkej, já jen to vyskúšam. Nie, počkej, tak nie, proste znudené povedz, že to vyzerá ešte horšie. A Ne, povieš si takové za ne, salami. a ne, víš Mám takové, nápad. a ne, a co tak dívej se, to nechci dělat, já prostě půjdu, ale takové. Aha, mi se ještě v poradě něco zdá. Fuj, to pití musím vyhodit. Thor, vieš, Hej, čo ma to bude napadlo? dobré. Thor. No. Potom, jak on povie naspäť to vyhodiť, tak ja tu budem poskakovať, ja si pustím tú hudbu Sunshine, budem podľa toho spievať, aby si to potom dal tak presne na to. Dobre? Počkej, kde to je? Chápeš, čo myslím? Ja si budem házať kvetiny potom No tak však. si to cheatnu, no zase, tak si to cheatnu a jdu. A ty tam proste, asi sa mi zdá, pôjdeš si, ale to rýchlo povedz, dobré? Tri, dva. Počkaj, ja si hľadám tú pesničku. Ty voľne sa ináč, už, počkaj. Come on. Tak ještě si vrátím. Kámo, nie, to koľko to dám do povie? druhej scény, čo tam, to dám do druhej Dobre. scény, než ty Dobre, úplný. dobre, tak choď. Jirka, poď koknúť. Jo, už to. 3, 2, 1. No, to se mi ještě asi zdá. Musím to vyhodit, je to 5 sakra. Odcílal späť do scéna, to je dobré, no. Iko, ideš na scénu, lakníček, kámo, tak kde ale si to- také pí. Keď povieš start, tak ešte 3 sekundy počkáš, lebo mne sa musí pustiť tá hudba, to sú 3 sekundy. Dobre? Potom vtedy ja začnem. Lakníček nebuď tam, tak kde sa zakempí na normálne miesto. Tam, Počkaj, dobre. jaký ten text?
Niečo tam počujem. Počuješ to? Také šum. Nie. Počuješ? to je môj kon. Tak To je môj kon. to pípa proste. Nie, ja nič nepočujem. To ten blok si tu budú pamätať, že tu bol. Čo? Takto som to dal, že tu dám Mhm. blok. Tým bude vadiť. trochu Vyššie, latíček. Tak, to je No, dobré. skvelé. Perfekt. Ideme. 3. Hej, dej mi tú kytičku. Listy si daj. Ne, dej mi, jo, a dej mi tú kytičku, víš co, nakonec jako on bude házet a já mu tam hodím kytku. 3, 2, 1. Teraz. No, neviem, ako tam narveme. Já taky ne. No, tak vypadá to, že z teba moc tuku zožral. No, ale taky vypadám tejkom sexy. No, tak ja pojem do jazera. Že tam bude nejaké... Jo, počkej, jinak, co to máš na té hlavě? Počkať, čo tam mám, čo tam? Nič. Prenajať potom ale takým starým dedovským hlasom, ne? A taký, že Jirka taký dobre zbehnú pro Kika a proste bude strých a ty proste, Jirka, ty sa otočíš o 160 stupňov a pôjdeš dopredu. Tak. Ignorate. Prečo to je vo vzduchu? Teraz by som to asi zničil, no. Je to Dám to na pole. Počkaj, najprv musím natočiť scénu, kde není toto, víš. To vieš, čo by sme mohli dať? Teraz chceš No. natočiť tú scénu, kde bude kombajn. Nie, teraz kde nebude kombajn, kde zasadím ten kombajn. A vieš, ak by sme mohli dať? Že ja by som No. dával brúš, že aby mizel ten obilie. Jaj, dobré. No ne, tu už... Koľka? Ale potom už tu bude zničené, ne? Ideme na chod. Must byť. Počkaj, jak sa volá? Jaké je to idečko toho? Zrob? Hm? Povedz, kedy mám ísť hora. Od konca úplne. Nie, počuj. A to už aj toto tu to má byť akože dané preč, ne? Mám to pokosiť. Pokos to mne sa nechce. Tak to môže byť, že Tam. niekde to necháva. To stačí takto, nie? Takto ešte 3 rady, alebo nie už iba tento. A teraz tuto už začnem, nie? Normálne. Už budeš normálne. Počkaj, chod tak do stredu, nie? Alebo jak to chceš? Ja si dám vaniš. Za hodinu, dúfam. Povedz to, kedy mám. A jakým tempom. Je tam Jirku vidno lietať. Jirko. Běž do prdele, je mi to jasný. On je asi 200 km odo mňa, ale A i vidieť tak to to. vidno. No a jak? Pôjdem pomaly, dobre? Už jsem daleko, už jsem... Áno, 3, 2, 1, ješ. Ešte Thor. Nie. Dobre. A tu zastav, tu ho pástnem, nie? Alex, teraz nie. Chcem ho mám pásnuť? Nebudeme mať, už to ideme dotočiť. More. Môžeme si dať prestávku, keď Nie. treba. Ale už, kámo, Prečo? už to máme skôr hotové. Sa Ale neoplatí. prečo to nechceš dotočiť? Čo? Na čo prestávka? Ja neviem, lebo on chce ísť na komp, ale on chce, vieš, aké prestávky hodinové. Aj, tak potom to tu mám. A kámo, jak to? Počkať.